News. IFM News. Lokal. Kalikagom ti lokal a gobyerno iti ili ti Sarata ang mapalawakan mayam ang mopay ti produkto at tupig. Sagon kan Mayor Ralph Medrano, manarimaan ti panagadaldano kasano ang mapabayaga ti shelf life ti tupig kano kasano daytoy nga ma-export ditoy Pagiliana. Inlawlawag na, nagbalaygiman iti daytoy panagadal ket posible nga dumakkel ti masapulan dagiti aglaklako ti tupig kan mayam amo sa anlaon iti probinsya. Nadikan iti kabangibang nga rehiyon kanda duma lugar ti Pilipinas. Mangnamnama pay ti mayora mayam amo ti tupig iti balasyo taawa. Ito palalagin, sir. Well, nasa research na po namin kung paano ito ma-export pa po locally, kung yung packaging po niya, paano mapapatagal yung shelf life po. Yan po yung isang isang project natin dito sa ating bayan para pag na-export po natin itong ating tupig sa iba pang bayan, at least mas lalaki yung market, mas lalaki yung ating pwedeng kitain ng ating mga tubig vendors. And hopefully, in the near future, ma-export natin siya internationally. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.